出国那个 Schlemm 中农山西马。 Hajin sisa di 5 kilometer dan rai syak rejek di ringi pada nilai pengkret berkoi nomor kalenti ke bengi pengkret bengi kalong ba kasai kita ba kadon kacing penluwet kacing pengken ya ka an ka kanun jong kari India ka riti ustun sensa ka constitution jong kari India kam kami ka sensa ba natu Muslim khat kundai spasan luar la define ya kini ki jaka ba ya kini jaka ki ba ka kini ka sam dei be kini la define hapo ka boundary jong ka 6 schedule ka para 20 la define ni dia ada kena saya kira ki boundaries jong ka United Hasil jadi ki boundaries kam ya ka garu se Rega ika baca mentaba kami सरकार jong ponda सरकार ini kene ka claim pai ka pai tangi ka 8000 khatwi ya ka report 8000 ka ba long chairman ba HP dan por bulong revenue minister ka claim ka gitu kabla karan sai kedar baki ombangi ni comeback ya ka jaka kat kum ka boundary jong ka section menta ki ki bikile menta kemen bau himanta biswa sama nomor beli om hai pinyo kat kum gani ka pertai ka ba ngim hap ai jaka si dana handrigi yo pai kum ganong wa matumur ka jaka ka hap haduk ulu bar ka himajan kia ka barem la de pipai ka mak kat prospat lai pesan ka gohoti ka kamakiat isna ki joan isi em jakia ya ka kamakiat kata ka ai ka baja benta pada don kani gaji ki karbi don ka yuna mabli la bakla na basta nyuma nginu mekran ya kata nya keren menta bang hapo ka seksado ka sarkar kam don hok anor kendo siam jong riu pada klem don hok pia keren ya kacaka kata ka jonga denam daina menta ka sarkar ka don cakana lain no kini government area kini di government land gitu don sabodan le kam don sita maru ka jaka andre le ya keren nomor bali kila syupa biban pendap kene kum ko politik kikop ani kang mangi banut man sai lut kikot isla boro kita naduk kapten sama 1972 ter wadi di lapang uba ike maulong uba bibilindo kene anda kita susu ade ha unar bosa umlong banyak tak benar le ipai ba jungi kindu kini pada kam don chu ka jingkit breu kam don chu ka jingkit play kam don chu kata ka perkat ya hok ka jungi balasai ski kan jai sisen ba pila surrender di ka tribal land ka bade hapo ka section ro ka ai kan ta kan create ka president dan ka lenti kan play ka lenti ka he ka barang hak ka ba kila man create no ya ka hok ka jung kibai pai ba ka no pai matal ka ai ka baja ka sarkar ka lek ka kini kirira kini ong development pangindra development pai wanra development andai wanra ka lenti wat kita ika cakap jong paiba kirira wat kita iki private land wat kita ika ai bo pindon lo lam kumta kita wat ya ka nongrem jong ka section dulu kita ika nongrem jong ka state maclear ibo ika lan terus mara ki ong mbit ban ai ya ka jaka tribal saki non tribal mentakin ai sino kin ai non tribal le ha kan trekam na kadiga ya ka ju ka an ka badai banyada yangi penuwet maki ya kadiga di press kendok kim trek memperai kami ini nomor kata-kata hang ni ke MDA kadon ke cingkeli ke MDA ke subscriber di alam sano ya kajak pendem bidon ke hok pandai ke cakap ke jungi bidon ke hok pantak ke private land ke jungi kecing cuba kalong tak ada ngi ong wat tak mentang iwan kesan ni ke AD iwan kesan ni ke FKJGP ide maki berpelong yang kini kita kajak bom Joint Action Committee on Border Maglan langbat ke JYF mentaki adon lamana usada uni orang ba uni mau gamur kini kita hai ke kecing siapa mau gamur komno bala sa lon ke jaka aduk lapala hari ki keren betang sidana kini hana ki area of dispute kini ki area ki bagi hak keren ka jaka ka babon kila pala coba sa de nomor kata-kata ngakar pa di paiba ba ni hapan scam ni hapan sutu wat ong mengisa asor ngisa apo nong stain ngisa apo jual kadi ka tak ka kendo ka siap hi kadi ka question of identity ka kadi ka question of right
Nada pikta penduk ikan ni. Kina perit ini. Lagi mak ban page yang ban review ya kak MOU. Kumla Uchi Minister ke Sorkar Kepemimpinan Semai kan salah. Ke MOU is just a mere MOU is kepemimpinan ke legal basis tu. Benar si ong ba hagisya don kampala dek artileki to 12 area of difference kisah jom. Yang mau tamur ke hato karena ke second phase menta kemut tamkan kublo di kita kami ke Indonesia kan ni ada asam lah banong kita. Kamu kentut, ikentut tang ban biang ya ke politics gitu. Kamu kentut. Kata tuannya challenge kina biang di kota Islam. Di observe yung kesurka nganu mereka tanya bikin. Oh pasti, ubi suplin dengan tir, ubi suplin upang haler. Mentangi donduk di kota Islam per. Naduk kat news pak nyu berang adon lebat. Kat keras pak nyu puar kamat, kat keras pak nyu pun berikan notification. Kat kendai kat way bagi declare, iki area bagi transfer for administrative convenience siapa Kamruk. 1947 ke Indian Independence Act Section 7 kajing terikam jong ke Instrument of Accession kajing 1 jong ke Constitution baka Section ke notification ke jong ki kampam ki boundaries ki balik ke government Assam ya ki boundaries jong ke kasih jantia district kita berok ni. Indonesia untuk menapa ke Sorkar la yuraj ya kita ya kendor ka land transfer ya ke lain ya kena ke hok pat kendau hok kat pembasik sedeur. Atau pi bakana ke jengla ban penmej jauh put usam kadai kumba ba petun yang badai tang mangi kiba la ban la kene kuai lai ya tang kene kumla ya persa kadwa kibano di ban simek aksen halor put usam dei tang Sorkar MDA baik waktu dan menang keluar kene ke jengkam deh sembut diterang Pak Ha badut de kelenti ke bakla te kinyo jing ro kata kata kali lada kuat balik de kelenti bakla te long se ban note back mereka ke banja pada hadir ndon batik kumno kin sak lek ben kini kini bujungi sak kedek kok kendo ke sik hidup stage time pada ndon batik pinot kan ke haba pinot bali bisim tang ya ka arjar ka bali bisim ka arjar bali bisim ka prapuna ka bakila don ka report kila don ka baki identify ki parameters ke baki tre bali ba pi ignore ki parameters ki historical perspective administrative convenience willingness of the people, geographic contiguity. Balipi ya like ini. Anda orang banyak keren di history. Kinong kesan ke NPP ki ongkum no. Yang ngem not kam history. Dan si sen bapiklat yang history video beri kelut baru bermalah. But hang no penyang ya hop yang macam tu. Bahkan ya dah yang ni halor kan nongrim bengidai ke cak beri petang, cak beri aja. Me tak kena ke siap kali ke sini. halor na kajing same jam sa second phase ko kidan ban aw man halor kena kajing jam sak mar ka saya ka second phase tatba tanga first phase kang palapan pun bedlot kung ong ba dang dan bon ki clip isar ki ba kadon jing duna ha kan hang ni PE baki kuat ban pendak tang nya ka kum political action nanong iti ka block 2 kifuania Chimer staru khat pang khat kra teli tu isnang po nong tung an regidon palat krapo teli ngadon dekalis kilalung ki kharwang kinong tung nang ta kidon kini labang nong pelut palat krapo teli isnang menta kita menta ki kumu la kelat yang ni tenomar kata-kata the second phase of kan iti ka sudah tangkap political expediency dan ika kalenti ban penbiang yang politics undang ni kepala habak do sapoi kasingan ong ipi ba le se hasilong kan sa astang jaka ba hasilong dopet kalut kacu bengipai kalut habak do ka e kan ngilong kinong pangum kinong ko din jong kiwei kumboong jong kinongwei kumboong dan nomor kata-kata ngingi yang sekarang mentang ngingi lapang kre nganum la banyak tu di fibra nomor beli ka kalung confidential sakawei ni hapan sai kada ai status jong yang assistant boleh assistant tang don ha ke description ha ke jing patai ya ke put sodong jong ka asam fokus sedang kamu mau assistant kita game Henry haduk mata berdagang Sorkar ke sini kam yang kanong game banyara dia tahu dan ingin dia banyara tapi sekila konkret
kalau apa yang kalau stage nanong ya so iki nanong yung file nanong pun nang ila na marbalen pangamkwa ba indon kibabuhon kibaya patay buhon kibaya kwa sna yo politics sna yo wan ya ong pili ya ong patay ya ayo naman sniu kam batinya matoy tersimet ya kita bimba kam bakakam nya